kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, karindwi, umunani, icyenda, icumi. Ndabaramukije aho muri mu mpande z'isi zitandukanye. Dukomeje ya gahunda yo kwiga umwero Kinyarwanda alphabet. Ubushize twari twagarukirije kuri H, aho twari twize A, B, C, D, E, F, G, H. Uyu munsi rero tugiye gukomerezaho izindi tuza gushobora kwiga kuri uyu munsi, umwero alphabet. Tukiri kuvuga umwero alphabet, munkundire mbabwire impamvu y'izina umwero ku batari bayizi. Mu by'ukuri ijambo umwero risiguye byinshi cyane mu muco wacu, kubera ko uhereye kera kose abanyarwanda barindwaga bakagasanirwa n'Imana yeze cyangwa se n'Imana yera. Bakarya imyaka yo mu butaka yeze cyangwa se imyaka yera mu butaka, uwo nguwo ukaba umwero w'ibihingwa, ukaba umwero w'ubutaka. Ikindi kandi bakanywa amata, kandi mwese cyangwa se twese turabizi amata ni ayera, by'akarusho amata akaneza. Ibyo rero bivuze ikintu gikomeye cyane, kubera ko ari byo bigaragaza bimwe tuvuga ngo Imana, inka n'ingoma. Umwero rero ni inyandiko ije kweza ururimi rw'Ikinyarwanda ngo hato rutazahura n'ikibazo cy'izima nk'uko izindi ndimi nyinshi z'inyafurika bigenda biba. Ndi kumwe nawe rero tuzabigeraho, numara kwiga umwero nawe uzagira uwo wigisha kugeza bigeze aho bigomba kugera. Uyu munsi turaza kwiga rero duhereye ku zikurikira. Nababwiye ko tugiye kujya dukurikiza itonde ry'inyuguti zisanzweho abacada, ariko tukazongera tukita by'umwihariko ku itonde ry'umwero, ry'umwimerere w'umwero, kuko ari ryo rihura n'umuco wacu. Uyu munsi rero tugiye guhera kuri I. Uyu munsi turiga ndongera size. Uyu munsi turiga I, turiga I, turiga J, turiga K, numva hariho I, J, K, R. Iyi ntabwo tuyikoresha mu mwero, dukoresha iyi yonyine, dukoresha R gusa. Turiga M, turiga N, turiga O, turiga P, turiga U, yego turiga izi umunani uyu munsi: I, J, K, M, N, O, P, U. By'umwihariko I twarayize mu nyajwi, O twarayize, U twarayize. Ubwo by'umwihariko tugiye kwiga J, K, M, N, P. I rero nk'uko twayize, I ni gutya, hanyuma J ikaba iyi. Impamvu rero iyi ari J nk'uko muyibona iragonze, ikaba ihagarariye ijambo ryitwa, abamaze kumenya bo umwero ibi ndibwira ko bari kubisoma neza. Ino J niryo jambo ihagarariye, ari ryo umuja.
Umuja rero tukaba twamwita nk'umugaragu cyangwa se umukozi, akaba yararangwaga no kuba ari umugondajosi, kuba yubaha, abandi bataza kubyumva nabi, kuba agandukiye sebuja. Uyu muja rero akaba umugondajosi, akaba aricyo gituma ja mu mwero iza kwerekana ishusho y'umugondajosi, y'umuntu wubamye, y'umuntu waciye bugufi. Mujya mubibonaho mu mico y'Abanyaziya ho na n'ubu, ukubashye agonda ijosi, ukubashye arakunamira. Iyi ikaba ja. Hanyuma turiga na ka. Ikaba yandikwa itya. Iyi ka rero yo ifata neza neza uburyo tuvugamo ka. Reka ngerageze nse nk'ushushanya. Turavuga ko aka ari akanwa, hanyuma iyo uvuga ka, ururimi rwawe hano hejuru mu nkanka ruraza rukahakora, rukahafunga, ariko ku isonga y'ururimi rukamanuka rutya n'ijwi rigasohoka. Aricyo gituma ka ifite ino shusho. Muze kuyivuga, iyo uvuze ka, 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 mu kuyivuga use nk'uwitinzamo, uyitinzemo kugira ubyumve neza. Iyo uvuga ka, ururimi inyuma rurafata mu nkanka, ariko ku isonga y'ururimi ho haraba hari hasi, hanyuma ijwi naryo rize risohoke. Aricyo gituma ka izi kamera itya. Nicyo gituma. Ubwo turiga ka. Niba mwabyumvise, mu mwero harimo inyuguti zigaragaza amashusho yo mu muco, hakaba harimo izindi by'umwihariko ebyiri cyane cyane zigaragaza uko ijwi rimeze mu kanwa. Iyo tuvuga uko ururimi imigendere y'ururimi iyo tuvuga iyo nyuguti cyangwa se iryo jwi. Urugero ni ka na ta. Ta rero n'ubundi ni ikinyuranyo cya ka, nubwo tutarayiga reka mveho nayo nyiberetse kuko ni umwira wa ka. Iyi ikaba ta. Ta rero nayo iyo tuyivuga, uyu ni wa munwa ndimo nshushanya uko nshoboye. Iyo tuyivuga nayo uvuga ta, hanyuma isonga y'ururimi bwo ifata hano hejuru. Isonga y'ururimi niyo iza gukora mu nkanka hejuru, hanyuma ariko ta inyuma mu rurimi, mu bice by'inyuma mu nkanka ugana mu muhogo, iho ukumva ko hajemo umwanya cyangwa se hafukutse nk'uko na ka byari bimeze, ikaza ijwi rikazamuka. Akaba aricyo gituma ta nayo imeze itya. Nituyiga ubwo tuzaba tuyumva. Turiga ka, twige ma, irya twandika gutya akaba ari nyababyeyi. Twige na, akaba ari igice cya ma kigaragaza nana, uwabyawe na nyina, umwana. Na, twige o twarayize tunayivugaho kenshi. Twige pa, twige u nayo twayivuzeho byinshi cyane.
Tumaze no kuyimenya tugiye kwiga izi ngizi ari nako tunazinoza. Tugiye kwiga I, J, K, M, N, O, P, U. Mu kuzishyira mu munani turahera kuri I tukaba tubizi ko ijya muri gatatu, twese turabizi ibyo ngibyo. Mbibutse kuri I kugira tujye tuyandika neza, iki gice cyaha gitambika kigomba gusumba iki gice gihagaze. Ku kantu niyo cyayisumbaho gato ariko iyisumbe, aha agomba gusumba. Nyuma ya I turiga J. J rero nk'uko mubizi ingombajwi nyinshi zihekera muri gatanu. J nayo irazihekere muri gatanu. Ikaba J, ikaba J. Ubwo tumaze kwiga I tukamara no kwiga J, reka twandike ngo ijabo. Ijabo rero twandika I tukandika J, tukandika A, tukandika B, tukandika na O. Ijabo. Nituza kuryandika mu munani turagira dutya I, J, bo. Ijabo. Tugeze kuri K. K rero nayo irajya muri gatanu. Turahera hano muri gatatu, nitumara tumanuke twongere dutambike turangirize mu kuzamura no kuri gatanu ngo P. Ubwo K ni gutya, no muri gatanu ngo P. K ni gutya, no muri kangahe, no muri gatanu ngo P. Yego, ini kaba K. Nyuma ya K turiga M. M nayo abantu bamaze kuyimenya ari benshi,
ikaba nayo iza kuza muri gatanu. Turahera hano dutya, mu kumanuka washyitsa biterwa hano n'umukono w'umuntu, n'iyo ushoboye wageza aha cyangwa ukageza aha, biterwa n'umukono wawe. Gusa ku bwanjye nkunda ko itaba kirekire cyane ikagera aha. Ino ikaba ibaye ma. Ma nayo turayize. Hanyuma na rero nayo ni muri gatanu, aho duhera aha, iyi akagahura n'iyi kabiri, hanyuma ukamanura nko kuri wa mujyo. Rero naho kuri na ushatse washyitsa no hasi ukageza aha, nta kibazo. Icya mbere ni uko igumana iri huriro mo hano. Ino ikaba ibaye na. Nyuma ya na turiga o. O tukaba tuyizi cyane. O nayo ni gatanu. Ino ikaba o. Ino ikaba o. Biragaragara. Nyuma ya o turiga pa. Pa rero irimo akantu irasa naho yagorana, mwitegereze neza. Uraheramo hano aha, kureka mbanze nyandika aha murebe, ni gutya. Urabona harimo ingendo nyinshi. Muri pa harimo ingendo nyinshi bitandukanye n'izindi twagiye twigirira gutya, tukagira gutya, tukagira gutya, ariko urabona ko muri pa harimo ingendo nyinshi. Gusa ntibivuze ko igoye, iroroshye kubera ko ushinga bike rimwe ukayishingura urangije kwandika. Ibyo nabyo bituma inyuguti zose zo mu mwero zoroha, kubera ko wandika rimwe gusa. Ubwo pa rero nk'uko muzi, aho duhera kuri u niho duhera kuri pa, ariko ho nituhita tumanuka duhita tuza aka kantu tukabanza tukagafata. Twamara kugafata tukigera muri gatatu tugasubira tukazamuka. Iyi rero ikaba ibaye pa. Pa irazamuka no ku mwisho. Ubwo pa iri muri kangahe? Iri muri gatandatu. Nk'uko na da iri muri gatandatu. Ngiyi pa. Ubwo duhise twandika ngo pima. None hano hajya i, urabona rya huriro, na ma. Na a. Ubu iki gihe uba wanditse ngo pima. Pa mugerageze mugakorera imyitozo. Urabona ko iri no mu zoroha, ariko igaragara ko igoye kubera ingendo zirimo cyangwa movement ikora. Tuvuye kuri pa turiga u. U tukaba tuyizi cyane rero. U ni ya yindi ntabwo ihindutse. Tuyandika dutya. Ino ni u. Iyi ni u.
umukoro. Umukoro. Umukoro mpaye buri wese wiga kandi ukunda umwero, muze kwandika muri komenti amagambo atatu mwabasha kwandika mu umwero. Uwo ni wo mukoro, urandika muri komenti amagambo atatu wabasha kwandika mu mwero utagize ahandi urebera. Mugire umunsi mwiza, muronke, mugwize.